Siyanibingelela egameni laNkulunkulu wethu waseyithini bamaNazareth esiziqonhlanu ushembu wengcwele unyazi lwezulu. Njengamanje ngicela sikhulume ngomgidi. Kuney'hlabelelo engicela ukukhuluma ngazo ngoba kuyenzeka omunye umuntu athi akwazi ukusinela isihlabelelo esiwukuthi, kanti isihlabelelo angakwazi ukusinela. Sikhona isihlabelelo esisinwa njengaso kodwa asaziyo kodwa ukuthi yena akazi. Ngicela ukukhuluma ngesihlabelelo 6 esithi sakubona kuphakama sakubona Judiya, lesihlabelelo sikunumber 6. Ngiphinde ngikhulume ngesihlabelelo esiku-40 esithi laphuma lashona. Ngiphinde ngikhulume ngesihlabelelo siku-124 esithi basinda ngokuphephisa abahambe ngozini, nezinye-ke zikhona. Ley'hlabelelo iqala ngesihlabelelo 6. Ivesi lokuqala lalesihlabelelo lithi sakubona kuphakama sakubona Judiya. Isihlabelelo 40 ivesi lakhona lokuqala lithi laphuma lashona. Isihlabelelo 124 ivesi lakhona lokuqala lithi basinda ngokuphephisa. Ngiqala ngesihlabelelo 6. Uma ukwazi ukusinela isihlabelelo 6 ivesi lakhona lokuqala lithi sakubona kuphakama, uyakwazi ukusinela isihlabelelo 40 esithi laphuma lashona. Uyakwazi ukusinela isihlabelelo 124 esithi basinda ngokuphephisa, ngoba isigaba sokuqala sesihlabelelo 6 esithi sakubona kuphakama sakubona Judiya siyafana ncamashi nesigaba sokuqala sesihlabelelo 40. Siphinde futhi isihlabelelo 40 sifanele ncamashi nesigaba sokuqala sesihlabelelo 124 esithi basinda ngokuphephisa abahambe ngozini. Siphinde futhi isigaba sokuqala ku-124 sifanele ncamashi nesigaba sesihlabelelo 40 esilaphuma lashona. Siphinde futhi isigaba sokuqala sesihlabelelo 40 sifanele ncamashi nesihlabelelo esikunumber 6 esithi sakubona kuphakama sakubona Judiya, ziyafana ncamashi, ayikho lapho into yomehluko. Futhi uma ukwazi ukusinela isihlabelelo esithi sakubona kuphakama sakubona Judiya isigaba sokuqala, futhi usuyakwazi ukusinela isihlabelelo esithi laphuma lashona isigaba sokuqala. Usuyakwazi futhi ukusinela isihlabelelo esithi basinda ngokuphephisa lesihlabelelo esi-124 isigaba sakhona sokuqala. Ngiphinde ngidlulele phambili kule sihlabelelo esithi sakubona Judiya sakubona kuphakama. Isigaba sakhona sesibili sithi ubabekephi abafowethu abasunyelwe kuwe. Isigaba sesibili salesihlabelelo asifani nesigaba sesibili sesihlabelelo 40 esisilaphuma lashona, asifani isigaba sesibili. Mase kuthi isihlabelelo 40 isigaba sakhona sesibili sithi ngingakwenzanga okulungileyo. Ngiphinde ngigcume bese ngiyamanje kwisihlabelelo 124 esithi basinda ngokuphephisa. Isigaba sesibili salesihlabelelo sithi baphunyuzwa ukuzidela balithande lizayo. Angibuyele futhi emuva kwisihlabelelo 40. Isigaba sesibili kwisihlabelelo 40 sithi ngingakwenzanga okulungileyo. Isigaba sesibili kwisihlabelelo 124 sithi baphunyuzwa ukuzidela balithande lizayo. Isigaba sesibili sesihlabelelo 40 siyafana ncamashi nesigaba sesibili sesihlabelelo 124. Isigaba sesibili sesihlabelelo 124 sithi baphunyuzwa ukuzidela balithande lizayo 124 lo. Mase isigaba sesibili sesihlabelelo 40 sithi ngingakwenzanga okulungileyo. Igaba zalehlabelelo zombili ziyafana ncamashi, ayikho into ewumehluko. Nganoma ngiyezwakalani, angiphinde futhi. Isihlabelelo 6 esithi sakubona kuphakama sakubona Judiya, isigaba sakhona sesibili asifani nesigaba sesibili salaphuma lashona. Siphinde futhi singafani isigaba sesibili sa-124 esibasinda ngokuphephisa. Mase kuthi-ke isigaba sesibili sesihlabelelo 40 esithi ngingakwenzanga okulungileyo, nesigaba sesibili sesihlabelelo 124 esithi baphunyuzwa ukuzidela ziyafana, kodwa isigaba sesibili sesihlabelelo 6 esisabona kuphakama sakubona Judiya sibe sisafana nesigaba sesibili saley'hlabelelo zombili, ulaphuma lashona nesihlabelelo ubasinda ngokuphephisa. Iy'gaba zakhona zesibili azibe zisafana nesihlabelelo 6, kodwa ulaphuma lashona nobasinda ngokuphephisa iy'gaba zakhona zesibili zaley'hlabelelo ziyafana ncamashi, okusho ukuthi lezi usihlabelelo 40 ulaphuma lashona nesihlabelelo 124 basinda ngokuphephisa iy'gaba zakhona zesibili zamawele ziyafana ncamashi,
kodwa usakubona kuphakama yena uqala lapho kushintsha, uqala lapho kuhluka esigabeni sesibili akabe safana nalaba bobabili u-40 no-124. Ngiphinde futhi ngidlulele phambili mase kuthi isigaba sesibili kancane